Palingan bantuan gua yuk. Wae borongan. Ayo. Tenang aja jeung lias mah. Tah, iya di dieu. Nyamputan dikit doang. Oh, lah. Ayo. Tenang weh, terus sieun. Heeh. Koina kedeng weh. Panas kene. Boleh. Duk kalau aja di diuk. Semenjak musim layangan, kebun aing jadi rusak. Kau mau tasih rumah beki karena mentang layangan tah. Nah, emang nangkewa sekali-kali mah kudu dicak-cak sirahna. Helah, orang ngared. Ayo. Yuk. Bener lah abe tere anggeus ya. Pan hayang ngopi mah. Jelas. Jangan sakit dong, Bung. Ai sia Ahmad. Tuh, make kos kitu. Pan penyawan pan orang dibere ilmu bahan. Atuh cabutan weh. Ayo mana musuhna? Wah, mulai musuhna ku papas poe. Gandeng mata budak. Coba pegatin yuk. Wah, pegatin yuk. Pegatin lah. Ayo. Terus namanya kering nang. Wah, kabur wah. Harus pegat ieu. Aduh, ya Allah. Nongol ini berapa? Si Salim, si Ahmad, sa Jupri. Udah kah itu budak kebiasaan. Ayo. Kaburu padi tadi. Boleh ya? Kunaon ji pundung. Alah, segin lah, pundung sih rumah. Terus lah. Tidak itu mah. Capek lompat tadi. Mana tukang sate mah liai. Wah, seru pundung wah. Ah, salah main ieu. Aing kan ngebon nih kan gue kumaha. Anjah, dasar budak. Aing geus sieun dicarekan ku Dedi aing.